Dumela moredi ko hae ke wa mola lenaneong la rena la news ke le kgone ko tliseditse video ya ntate Enigma ya bolela ka kutullo ka 2007 morao wa re kopana le mosetsana o itšego Modimo ile a mo utulela sephiri gomme a re tsene video ya lekgono ke ikole ka tša gago ditsebe. One day I was going to get a girl. There was a girl who was visiting me in 2007. When I was going to get that girl maybe by the stop sign from the taxi, I received an SMS on my phone. When I read the SMS when I was walking, the SMS said to me, the result of sin is death. Choose life now. Come back. Go back. Because I was going to collect the girl from a taxi rank. He was coming to me and we were going to sin 2007. Ba lehlogonolo ke ba ba khumana melaetša go tšwa Morena Modimo gobane ba uwe ke bona ba kgethilwego ke ba ratwago ke ena Morena Modimo. Ka dipolelo le ka mediro go ra gore ba tshwere tsela ya nnete gobane he le gore bo se tseleng ya nnete ga ke bone gore be o ka khumana yona SMS o tšwa go Modimo ya o lemoša ka se sengwe se le gore se tla go hlahela he o ka dira dibe. Buti Enigma wa hlalosa mo videong yeo o re ka 2007 o be a na le kamanyo le mosetsana o itšego o ile a dira di-arrangement go hlakana le yena he a le tseleng ya go hlakana le yena go mo lata ko yona taxi renke. O ile a khumanela SMS ye e be e re go yena moputso wa sebeke lehu boela morago gomme ka o rialo o ile a tšhoga a tšea sephetho sa go boela morago a sa hlola a lata lona lekgarebe leo go bontšha gabotse goreng morongwa wa Modimo o kgethilwe gobane a se mang le mang a ka khumana mantšu a mabjalo go tšwa go Morena Modimo. Mo o re rata ka moka le wena mmogedi mohlomongwe o ile wa kukhumana o le ka ra seemo sa go tshwanang le sa Buti Enigma mešomong dikolong e ka ba kae go ba kae wa ke khumanela molaetša e ka ba ka cellphone e ka ba ka tlhaloganyo o ba ona spiritual way ya goreng Modimo a o bone goreng o se dire seo pelo ya gago ya go botša goreng se ke wa dira seo se tla go tsentšha kotsing mme le re ile wa itsemoela tša go tshwana le tšona tše Buti Enigma di bolelago ke kgopela gore o šie comment mo fase mo o mpotše goreng ke eng Modimo ile a o phephiša go yona gore o se ka wela melekong. Babogedi ka moka le ya moetšo go šia dikakanyo tša lena mo letlakeleng la ka mo fase mo di-commenting section gore le naganago ka taba ye e bolelwago ke Buti Enigma le gona le ile la itemoelang mo bophelong mabapi le wona ke Modimo goreng a le phephiše melekong. Šia taba mo fase mo comment section o se ka lebala o like video ye ke le gona o e share le meleko le metswalle goreng ba kgone go khumanela molaetša go tšwa go ntate Enigma. O ka rata go bona di-video tša go fapafapana le tše tša spirituality go ra gore tša sedumedi mmogedi ke kgopela o ke o šie comment ya gago o mpotše gore o ka rata go bona eng mo video ya rena e tla go latela ka go rialo ke tla go šia ka se sebaka gobane ge nka tšwela pele ka polelo tša ka tšona di dula di tletše seatla. Bye.